لباکوور کردستان هولدان و خباتین جبو زمان کردی دوان دمین داویده بلز دومن. لآمده کنفرانسک بناوی سازی زمان کردی بدروشما جه استاتوی حتی پرورده جبو مذکره چارچوبه کنو تیل دارخستن. کنفرانسا ku saziyên zimanê Kurdî bi duruşma ji statûyê heta perwerdeyê ji bo müzakereyê çarçoveyeke nû li Çandamê yan navçeya Yenîşehîrê ya Amedê li dar dixin û dê du rojan bi doma dest pê kir. Muhîddin Altınel li ser navê saziyên ziman axivî destnîşan kir ku divê zimanê Kurdî li ser axa xwe bikin zimanê sereke. Masada zimanê xwe statûa zenê çünkü hukukê zimanê ma çiniyo. مشتروجی خو مشتروجی زوانی نیبنو جوکا سبا یو زوانی پرورده چیکو نیبنو Pişre çalakvana tevgera jinin azat Mekkiye Ormancı axivî. Mekkiye Ormancı diyar kir ku jin weke dayîk bingeha zimane. Loma jî em dibêjin ziman wekî temsîla hebûna gelek ye neteweyek ye bi rêya dayîkan yanî wekî jêderek li ser bingeha jinbûnê xwe digihîne kana hebûnê û temsîliyeta beramberî. Hevseroka giştiya DBP'ye Çiğdem Kılıçgün û çarjiya axivî. û çarda zanîn ku divê em ne zimanê Tirkî zimanê xwe biaxivin. Eki Tirkî Musa zona xwe xwe birakenî Eki Tirki Musa diroka xo itikat xo ki xo raken. Seroko Meclisa Türkiye ki amay Ahmet seket zonma da qeşeket, zono Kurdi qeşeket. Sermaye yatsa zon raştiya mao. Eki ama şindoru Kürdistan neşkini teyna Türkiye qeşe bikere. Gerek ki Kurdi qeşe bikere iki hinker. Hevşaredarê bajarê mezin ê Amedê Doğan Hatun jî diyar kir ku bi jiyanî kirina zimanê xwe em dikarin statû bidin zimanên xwe. Ew nasnama me statû jî bigire, çand û hunera me statû jî bigire. Lê ji bo hewcê nake hinkî tişt fermiyet tenê bibe. Em jî hewceye wê statûyê bikar bînin. Li mala xwe, li kuçeyê xwe, li kolanê xwe, li bajarê xwe, li saziyên xwe, li bazara xwe, danûstandina xwe, em karin zimanê xwe bikin wek statû. موزیکژن کرد هاشم رشادات کج محبت روشلات کردستان یا 35 سال جتمن خواج با موزیکا کردی ترخان کریه. او که ماموسته و هنرمند امورا موزیکی کمانچه تناس کرن. هر وسا رشادت درجه یا جیان خود موزیکا نیزی دوست دسترانان چکریه. موزیسین هاشم رشادت د سال 1971 ده لباجار مهابات ای روجرات کردستان جدایک بویا. او جه 13 سالیا خو پیوه به موزیک را علاقه دار بویا او خو بخوا دست بهیم بونا کمنچه کریه. دی 20 سالیا خو دجی با آوای کی پروفیسیونل دست به موزیک کریه. هر وسا او شاگرد هنرمند کرد اردشیر کامکاریه. رشادت 4 سالان لسر کمنچه لبشا موزیک جی پرورده زانینگه هلدایه. موزیسین و آرانجور کرد ده هر قناغ افراندن و چیکرنا موزیکی ده کاری خو با آوای کی پروفیسیونل دیگه. جگوتن استرانان بگره، نویساندن استرانان و موزیکین وان چه دیگه. جبیلی کمنچه، کمان، ویولا، چلو، سیتار، تنبک و اود وان آمورین موزیکی جی با آوای کی پروفیسیونل لید ده. هاشم رشادت کووکه هنرمند و ماموسته کمنچه تیزانین لسروی آموری نیرین و هستین خواه و هاتین زمان. من زیادتر ل 35 سال کمانچه لیدم و بوده بشک لجیانی من چون زاروکی من هی مالواتی من هی کمانچه بوده بشک لجیانی من یعنی هر کس من به کمانچه ناستکه و کمانچه ستاسد لسر موزیک کردی بتایبت اصلا هم لسر موزیک ایرانی که بالامستد ایرانیه لدروی ولاتیش کمانچه سازی که آموری که و کمان سازی که زیهی یا بلین سترینگه گلک تأثیری هی دو ارکستر ده و دنگی که بحثی خودت تو کردی دکاری دنگی که کردانه لو سازی خود جبکی
وەکی din موزیسین û aranjorê Kurd di dirêjahiya jiyana xwe de nêzîkî mûzîka di sih stranan çêkiriye. Li ser daxwaza derhênerê Kurd, Behman Xobadî, mûzîkên 120 çîrokên ji bo zarokan bi navê Minalanê Hetaw jî amade kiriye. Ew 7 sal e li Enqerê dijî. Li vir jî hunera xwe berdewam kiriye û beşdarî hin xebat û projeyên mûzîkê bûye. Li navenda çanda Anatolyayê ji bo zarokên biçûk yên Kurd û ji bo mezinan perwerdeya mûzîkê dide. Di komeka mûzîkê de jî cih digire. Koroya mûzîkê ya zarokan jî ava kiriye. Reşadet ji bo zarokan gelekî xebatê mûzîkê çêkiriye. û ew li ser vê mijarê wisa dipeyive. برای اون گوتم که زیادتر ل CP سال دبستان درس زاروکانم گفتم هر اول تأثیری که گلگ تأثیری با من هبو که موزیکی با زاروکان سیب کم دنیای زاروکان دنیایی که پر خوشه پر حس دکم ل دنیای زاروکان و گلگ موزیکم با زاروکان سیب کردو ان شاء الله گر عمر هبی دیسان با زاروکان از خبرت کم چون که بتهیبت موزیک لسر زاروکان گل دو تمنی فیر بن بوجیان دهاتون گلگ تأثیری اون لسر زاروکان هست. هر وسا هاشم رشادت gelek stranbêj û mûzîsyenên Kurd re jî xebitiye weke Necmedîn Gulamî, Nasir Rezazî, Koma Kamkeran û Ezîz Şaxrox di xebatên van de yan kemençew amûrên din lê daye û yan jî ji bo van mûzîk çêkiriye. Ajansa Jin News دیمن نو ین درباره بویرین ناوندا لینرینا تایبت آشیفا باتمانی یا الهه بلافکر دیمن نشان ددن گود ناونده ده اشکنجه لکسین استنگدار کالو پیرو نخوشانجی تکرن. پشتی اشکربونا وان دیمنین اشکنجه دست دریجی و مرینین گومان بار 20 روزبری اپراسیونه که دست بکرن. ده دوسیایا لیپرسینه ده دیمن هاتن بلگه کرن و مالباتین بفکار جبو پشتگیری حقوقی سریل احاده دان. ده اپراسیونه ده حتی انها زیده 8 کس هاتن بنچاف کرن. هروها زیده 10 گومان باران ده چارچوفه اپراسیونه که برفره ده گوجه هیلا دوزگری و هاتیه کرن بفرمی هاتن گرتن. دوی نافبری ده مالبات و رخصنین مافی مروفان دا خواست دکن گو هر آلیه کی بویره وره رونی کرن. بری دست پیکرنا لوتکیا ناتویه لأنقره پیلین گرتن و قدخیان ددومن. لأنقره 55 کس هاتن گرتن. بری جوینا ناتویه لأنقره زیده دسود کسی هاتبون بنچاف کرن و جی کسین بنچاف کری 103 کس هاتبون گرتن. دوهجی 86 کس بداخوازا گرتنه جبو دادگه هاتن برن و 55 کس جوان هاتن گرتن. سردوزگریا کماری انقره بری جوینا ناتویه به بهانه یا اندامتیا رخصنه و پروپاگندا رخصتنه درباره اندامون و نرین پارتیین سوسیالیست روشنامگر اکادیمیسین و گلک کسان ده لیپرسین دابو دست بکرن. کادر اینانر که شبکه کورا میراتک سینمایی یا زیده 900 ساله و حسکرنا به میلیونان تماشاوانان لپی خواهشت ده 77 سالی خوده کوچا داوی کر. Kadir İnanır, yek ji kesayetên ji birnekiriyên sînemaya Tirkî di 77 saliya xwe de koça dawî kir. Lîstikvanê sînemayê ku demeke dirêj pirsgirêkên tenduristiyê dijiya, herî dawî ji ber nexweşiyê di beşa lênerîna giran de bû. Tevî hemî mudaxaleyên bijîşkî İnanır duh jiyana xwe ji dest da. Hunermendê ku di sala 1949 de li navçeya Fatsaya Orduyê ji dayîk bû, di seranserê kariyera xwe de زیدتری 108 فیلمان در رول گرتیه. İnanır ku di jiyana xwe ya hunerî de gelek xelat wergirtiye, ji bilî xebatên xwe yên hunerî di mijarên civakî de kesayetiyek çalak bû. Ew di komîteya mirovên aqilmend de cihgirt ku di sala 2013 de wekî beşek ji pêvajoya çareseriyê ya ku ji hêla hikûmetê ve hatî destpêkirin, hate damezrandin. Di tevahiya pêvajoyê de İnanır bi berdewamî giringiya aştî û diyalogê parast. Halkla bütünleşmek, onlarla beraber yan yana gelmek, el ele tutuşmak.
Duh tekildarî vefata inanır ji aliyê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan, Dem Partî û CHP'ye ve daxuyanî hatin dayîn. Îro jî Hevserokatiya Konseya Rêveber a KCK'yê peyameke sersaxiyê weşand tê de got. Kadir İnanîr dê bi huner û kesayeta xwe ya demokrat nejbîr kirin û dê di dilê gelê me de her dem bijî. Kadir İnanîr dostekî hêjayê gelê Kurd bû. Siyasetên ku li ser gelê Kurd hatin meşandin tu carî wî qebûl nekirin û bertek nîşanda. Hûrguliyên derbarê amadekariyên merasîma cenazeyê de ji hêla malbatayî ve hatine parvekirin. Merasîma bîranînê ji bo Kadir İnanır dê sibê saet yekê li dika Muhsin Ertuğrul ya Harbiye'ye were li darxistin. Paşê piştî nimêja li mizgefta Levent Barbaros Hayrettin Paşa ew dê li Goristana Uluslarê were veşartin. Etik ne? Gencecik çocukların ne uğruna öldüklerini bilmeden yitip gitmeleri mi etik? İnsanın nerede yaşarsa oranın yabancısı mı olması etik? Hiç vatanının olamaması mı etik? Kendi dilinin bile unutulması mı etik Emre Bey? Bir annenin ölmüş oğlunu acaba gelir mi diye 25 yıl beklemesi mi? Amerika êdî siyaseta berê ya Bexdayê ya hevsthenkirina Washington û Tehranê qebûl nake. Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî jî bi taqîkirineke zehmet re rûbirû ye. Peymangeha Rojhilata Navîn a Amerîkayê di raporeke nû de eşkere dike ku rêveberiya Donald Trump biryara xwe daye. Êdî siyaseta hevsengiyê di navbera Washington û Tehranê de ji aliyê Bexdayê ve nayê qebûl kirin. Washington amade ye çavan li helwestên nihayên Iraqê li beramberî Îranê bigire bi şertekî ku Bexda bi tevahî rûyê xwe bizîvirîne Rojava û welatên Erebî. Ev raport di demekê de ye ku biryara di nîvê mehabê de Elî Zeydî Serokwezîrê nû yê Iraqê serdana Washingtonê bike. Herçend Amerîkî wek mirovekî çalak û êrînî li zêdî dinêrin lê ji ber ezmûnên nexweş bêhêvîkeriyên borî lê gel serokwezîrên berê bi guman û hişyariyê ve li benda gavên wî ne. Rêveberiya Trump di rêya nûnerê xwe yê taybet tombarak nexşereyeke pêşkêşî Elî Zeydî kiriye ku ji sê tewerên serekepek tê. Yek ji wan daxwazan ew e ku hilweşandina hejra şebî û çekdarkirina hemû grûpên çekdar ku ev yek jî pêdivî bi biryareke wêrek a siyasî û yasayî ji aliyê parlamentoyê ve heye. Her wiha parastina ve berhênanê dabînkirina jîngeheke aram û parastî ji êrişên milîsiyan ji bo kampanyayên petrolê û veberhênanên biyanî li Basra û Başûrê Kurdistanê. Ji aliyekî din ve jî guherandina arasteya siyasî û aborî zivrandina arasteya Iraqê ber bi welatên Kendavê û Rojava mîna wê guherîna stratejîk a ku Washington dixwaze li Sûriyê bicihbîne. Raportek ez dike ku Serokwezîrê nû yê Iraqê li beramberî cerbandineke gelekî dijwar de ye. Ew ji aliyekî ve divê pabendî xetên sor ên Amerîkayê be. Di destnîşankirina wezîrên navxwe û berevaniya xwe de û ji aliyê din ve jî neçare hinek tawîzan bide aliyên çarçoveya hevahengiyê. Rêgira herî mezin jî a li pêşiya vê projeyê jî ew destwerdana kûr a siyasî û aboriya Îranê ye ku çendîn sal e di nav sîstemên dewleta Iraqê de rehên xwe berdane. Pêşinyareke nû ya peymangehê ji bo Washingtonê ew e ku cezayan li ser wan komên çekdar rake yên koçekê xwe datînin. و دگل دەستپێکردنا شەڕێ ئەمریکا و ئیسرائیلê yê li dijî dewleta Îranê Iraq wendehiyên aborî yên mezin dîtiye. Berdevkê Wezareta Petrola Iraqê jî got ku nayê zanîn kengî hinardekirina petrolê dê vegere rewşa normal. Girtina Tengava Hurmuzê bandorê li Iraqê dike. Ji bo nearamiya rewşa li Tengava Hurmuzê ji bo normalkirina hindirkirina petrola Iraqê ti dîrok nehatiye destnîşankirin. Berdevkê Wîzareta Petrolê ya Iraqê Selîm Rukabî îro got ku normalkirina hindirkirina petrola Iraqê bo bazarên cîhanê nayê pêşbînî kirin. Rukabî got ku vekirina Tengava Hurmuzê û vegera hatin û çûyîna normal a tanker û şîrketên petrolê nearam e. Wî herûha rava kir ku dema rewşa herêmê û Tengava Hurmuzê vegera rewşa xwe ya normal hilbirîn û hindirkirina petrolê dê di asta berê de ji nû ve dest pê bike. Piştî destpêkirina şerê Amerîka û İsraîlê li dijî dewleta Îranê di dawiya sebata 2026 de Îranê biryar da ku Tengava Hurmuzê bigire.
Vêgavê derbeyeke li aboriya Iraqê da ji ber ku zêdetirî 96 sedî ji hindirkirina petrola xav a Iraqê ji vêriya avê derbas dibe. Iraqê ji destpêka krîzê ve zêdetirî 305 milyon bermîl petrol wenda kiriye. Got bi qasî 38 milyar dolarî ye. Tev vî hewildanên navneteweyî û peymanên destpêkê yên ji bo vekirina tengavê tevgera tankerên petrolê hîn jî bi tevahî negihiştiye rewşa xwe ya normal. Ajansên navneteweyî hişyarî didin got berdewamiya bêîstiqrariyê ne tenê dê Iraqê bi krîzeke kûr a deryayî ve bibe. Lê di heman demê de bandoreke mezin li ser bazirganiya enerjiya cîhanî jî bike. سەرۆکوەزیرە عێراقی عەلی فالح زەیدی دیار کر گەوانبرەیە تەدبیرên yasayî dest bi têkoşîna lêdijî gendeliyê kir beşeke girîng a xerçkirinê rawestand û birêyên fermî pere vegerandin. Nûnerê netewên Yekbûyî û şanderê Yekîtiya Ewropayê ji bo Iraqê jî di vê mijarê de pesnê hikûmeta Zeydî dan. Ji dema avakirina kabîneya Elî Falih Zeydî ve têkoşîna li dijî gendeliyê di rojeva Iraqê de ye. Vê carê jî Serokvezîrê Iraqê Elî Falih Zeydî behsa rêveçûna karê hikûmetê yê dijî gendeliyê kir û ev tişt diyar kir. Me birêya tedbîrên yasayî dest bi têkoşîna li dijî gendeliyê kir. Beşeke girîng a xerçkirinê rawestandin û birêyên fermî perevegerandin. Me komîteyeke navendî ava kiriye. Da ku em peymanên ku nirxê wan zêdeyî 25 milyar dînaran e binirxînin û pêşî li pêşbîniyên lêçûnên zêde bigire. Serokvezîrê Iraqê Elî Falih Zeydî da zanîn ku wan projeya avakirina desteyên çavderiyê li tevahiya saziyan rakirina parlamentoyê. Nûnerê projeya netewên yekbûya geşpêdanên li Iraqê Kîtron Metra jî derbarê belgekirina gendeliyê de got. Iraqê di belgekirina aliyên darayî de di dozên gendeliyê de pêşketineke bi dest xistiye. Parastina malê giştî û parastina sepandina zagonê stûnên aramî û pêşketina Iraqê ne. Ev hewildan xwedî taybetmendiyên cuda ne. Ji ber ku bi destpêkirina demanûya hikûmetê re destpê kir û derfetek ji pabendbûnê ber bi pêkanînê ve ye. Şanderê Yekîtiya Ewropayê ji bo Iraqê Klîmî Sîmtener jî bi van gotinan pesna dezgehên Iraqê di têkoşîna li dijî gendeliyê de da. Têkoşîna li dijî gendeliyê ji bo hikûmeta Iraqê karekî sereke ye û Yekîtiya Ewropayê ji bo pêşgiriya hewildanên Iraqê ji bo vegerandina fon, saman û xurtkirina serweriya qanûnê piştras dikin. Piştî Fransa û Brîtanyayê niha Almanya jî ji bo pêla germahiya Kurêkor şikandiye dê rewşa hişyariyê de ye. Pêla germahiya dijwara ku li Rojavayê Ewropayê berbelav bûye niha gihiştiye Almanyayê. Rayedarên meteorolojiyê yên Almanyayê ragihandin ku cûreya pêla germahiyê ya bi navê Silesios li bajarê Saarbrücken gihiştiye 41.3 pilleyan. Piştî ku li Fransayê bi dehan kes ji ber germî mirin, rayedarên Almanyayê jî tedbîrên bilez girtin. Bispor hişyar dikin ku pêla germê dibe ku di rojên pêş de berdewam bike û ber bi Polonyayê ve jî berbelav bibe. Ji aliyekî din ve weke tedbîr rayedarên Almanyayê qedexeyek li ser vexwarinên balokal sepandin û banga girtina dibistanan kirin. Li Venezuelayê di du erdhejên li pey hevde herî kêm 920 kes mirin û 383 avahî jî hilweşiyane. Xebatên lêgerîna li kesên wenda hîn jî berdewam in. Hejmara erdheja Venezuelayê her diçe bilind dibe. Di erdhejên Venezuelayê de herî kêm 920 kes mirin û herî kêm 383 avahî hilweşiyan. Rayadaran gotin got herî kêm 3306 kes birîndar bûne û gelek kesên din jî hîn windan e. Di heman demê de tîmên alîkariyê li kesên dibin kavilan de hîn saxin digerin. Serokê Meclisa Neteweyî ya Venezuelayê Jorge Rodriguez da zanîn got herî kêm 383 avahî zirar dîtin.
هاتنه هروها رودریویز دیار کر گو حریکیم 107 کس دبن کاولان دا آسیمانه و وانزویلا جبو ریزگار کرنا کسین د کاولان دا بدمیرت پیش پرکه ده وانزویلا بویه چند سالین کریزین آبوری جیان دکه جبر کم آلاوان و بنیه سازی خراب خباتین ریزگار کرنی باش بریوناچن لآلیه کیدن نتوین یک بویی هجمارا کسین گود عرض هجی دوندانه زیده تری 50,000 کس تخمین کر هر وهانه توین یک بوی راگهان گوش حیفده ولاتین حریکیم تیمین ریزگار کرنی جبو لیگرینا ریزگار کرنی تینشاندن لآلیه کیدن واشنطن بری دیار کربو گو تیما یکم آیکینی آلشگریا امریکایی بو کراکس هاتیه شاندن دعرد هجی وانزویلای ده نتنی وانزویلایی لاسپانیای پرتغالیای برازیلیای چینی جی هبون ایریشن اوکراینای دمین داوی دل سر روسیای زیده بونه. هری داویجی وزارت پاراسنا روسیای را گهاند گوهزین وین پاراسنا هوایی شوابوری 175 درون اوکراینای آنی نخواره. اوکراینا ایریشن خواهیم بدرونان لسر هریم روسیای دومینه. وزارت پاراستنی یا روسیای دیار کرد که دشوا بوریده پرگالاوی پاراستن هوایی 175 درون اوکراینای لسر کمارا قرمی و هن هریم و نافچه دن آنی نخواره. سهودنیم دتالنو ми سروک اوکراینای ولودیمیر زلنسکی گفت که موشک فلامینگو شوا بوری الهرم ولگاگراد روسیای کارگاه کش با هلبرینا پرگالن توبخانه و بگهاتین پرگالن آویتنا موشکان ارمانج گرتیه. ولودیمیر زلنسکی پشتراس کرد که ایریشن اوکراینای داواهی سانترالا تیتان بریکادی ده آگر چکریه. لبرانبری وان ایریشانجی وزارت پاراستنی یا روسیای داخیانیه که درگهاند که هزین چکدار این روسیای جهه که درون دور آویش این هزین اوکراینای لید هاتن آماده کرن و فراندن ارمانج گرتنه. جالیه کی دن و کاربدستین هرمی ین روس روش آورته لنیفگرا و قرمی راگهاندن. لگوری کاربدستین هرمی ین روس ارمانجا و روش آورته او کوباندورین ایریشن اوکراینی ین که و داویه بونه صدم آگران آسو تمنی و الکتریک راوستینه. لگوری انجام کو درکتن هولی دمهن داویده اوکراینای ایریشن خواه ین دور آویش لسر روسیای زیده کرنه به تایبتی جی لسر تاسیس انرژی هفته یا بوریجی ایریشک اوکراینای لرافنری که لباشور روژاوای موسکووای شواتک امزن چه کربو.